Nekdanji newyorški župan Rudy Giuliani, sicer pa odvetnik ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je v prihajajočem srečanju med predsednikoma spregovoril na konferenci o svetovnih kapitalskih trgih v Tel Avivu. Povedal je, da je ameriški predsednik pred srečanjem optimističen, toda previden. Well, the president is optimistic, but he's not unrealistic. Look at how he handled Korea and Iran, much differently than the prior president who left him with a terrible mess in both places. So the president has very optimistic goals, but he's not going to sacrifice safety and common sense to reach those goals. Trump je srečanje s severnokorejskim voditeljem odpovedal potem, ko je severnokorejski režim užalil ameriškega podpredsednika Mikea Pencea in Združene države Amerike opozoril na svoje jedrske zmogljivosti. So that's why he had the capacity of canceling the meeting with Kim Jong-un, only to find that Kim Jong-un is begging him now for a meeting. So he changed the whole dynamic of that negotiation. Zgodovinsko srečanje Trump-Kim z nestrpnostjo pričakujejo tudi v mednarodni skupnosti. Še pred srečanjem v Singapurju se bo z ameriškim predsednikom pogovoril tudi japonski premier Shinzo Abe. 史上初めての米朝首脳会談を前にしてワシントンにおいてトランプ大統領と会談を行い核・ミサイル問題そして何よりも大切な拉致問題が前進するようしっかりと大統領とすり合わせを行い米朝首脳会談を成功させたいと。Toda dvomi o iskrenih namenih severnokorejskega predsednika še naprej ostajajo. Mnogi ne verjamejo, da se je Kim Jong-un zares spremenil in da je končno pripravljen sodelovati z mednarodno skupnostjo. 속성은 진짜 저 사람이 변했다게 되면 동상 다 내려고요. 그다음 6.25 뭐 이런 걸 다 진실을 얘기하고 그렇게 못한다 또 다른 측면으로요. 라디오와 인터넷을 언론을 개방만 해도 그 사람 변한 거예요. 근데 그걸 할 수 없어요. 거짓말을 너무 많이 했기 때문에. Srečanje predsednikov bo sicer potekalo na singapurskem otoku Sentosa v hotelu Capella in se bo začelo v torek 12. junija zjutraj.